Turi ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa gatanu 2026, reka tubifurize amahoro, impagarike n'ubugingo mu mitima yanyu nshuti bavandimwe bakunze akadasohoka. Tugarukanye amakuru adasanzwe utasanga ahandi uretse hano ku murongo wacu mugari, urajwe inshinga no kubagezaho amakuru agezweho kandi yizewe. Amakuru atugeza aka kanya nyuma y'uko uruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rukomeje kugaba ibitero mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho. Aha ndababwiza ukuri ko umutwe wa M23 ngo nawe uri gukoresha amayeri yose ashoboka kugira ngo wirwaneho uca intege uruhande rw'igisirikare cya Kongo FARDC. Nubwo biri kuvuga yuko ibi biri kugora cyane uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 bitewe n'uko uruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amakuru mamo ngo nuko bari gufashwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari ibice bemerewe na Leta ya Kinshasa, cyane cyane ibice birimo amabuye y'agaciro cyane nk'ibirombe by'amabuye y'agaciro bya Rwaya bikungahaye ku mabuye y'agaciro ya Korota, bizwi cyane ko ari byo bya mbere ku isi bikungahaye ku mabuye y'agaciro ya Korota. Ibi birombe murabizi neza yuko byahawe Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko Amerika ikaza gutangaza yuko M23 bifuza yuko isohoka muri ibi bice, ibi birombe bigakontororwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma y'uko M23 yanze kuva muri birombe by'amabuye y'agaciro bya Rwaya, ni naho M23 yatangiye kugabwaho ibitero. Navuga yuko ari ibitero simusiga, ibitero karabutaka, ibitero karundura, bikomeje kugenda binabishegesha ku rwego rudasanzwe. Nyuma y'ibitero rero bya Rumangabo, ubu amakuru aravuga yuko hari akandi gace ko muri teritwari ya Rushuru, agace kitwa mu Busheshi, ahangaha ngo naho hagabwe igitero gikomeye n'uruhande rw'igisirikare cya Kongo FARDC. Aha mu Busheshi rero ni agace kari hagati y'imisozi yegereye Tongo, uzamuka gatoya wegera hafi na parike ya Virunga. Amakuru akavuga yuko ibi byose uruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje kubikora ngo mu rwego rwo kwereka uruhande rw'umutwe wa M23 yuko buri kimwe cyose bashaka gukora cyangwa se batekereza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi bashobora kukigeraho, ndetse kandi ngo M23 idashobora kubatsinda nk'uko M23 ibigaragaza cyangwa se ibivuga. Amakuru ariko akavuga yuko nubwo FARDC ikomeje gutegura urugamba mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ku bitero bari kugaba ku ruhande rw'umutwe wa M23, nuko no ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 ngo nabo bari kongera ngo gutegura urugamba cyangwa se intambara mu buryo bushya bwo kugaba ibitero ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC muri pozisiyo zaho M23 idaherereyemo. Birumvikana yuko M23 nubwo iri kugabwaho ibitero n'indege za drone, aho binavugwa yuko n'indege za Sukhoi 25 n'indege za Sukhoi 37 nazo zigiye kwifashishwa na FARDC ku bufatanye bukomeye n'abacancuro batandukanye, barimo Ababiligi, barimo abacancuro b'Abanyamerika bakomoka muri Amerika y'Amajyepfo ba Eric Prince bakomoka mu mutwe wa Blackwater, abacancuro cyane tuzi bakomoka muri Mexique, Argentine na Colombia. Aba rero ngo nibo bagiye kongera gutekereza ubundi buryo bwo gukoresha indege za Sukhoi 37 zigiye kurasa n'ubundi mu bice M23 igenzura, ariko nanone ngo bibanda mu bice M23 bimazemo igihe, ndetse kandi abaturage bakeka yuko ishobora kuba yaranahafashe neza ku gihe kingana n'100%. Ibi rero biraza bihindura ishusho nshya y'urugamba ku butaka bwa Kongo nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, kuko amakuru ngo y'ubutasi bw'umutwe wa M23 aremeza yuko ngo Ababiligi n'Abanyamerika bakomoka muri Amerika y'Amajyepfo ngo bamaze iminsi bafite inama ikomeye, inama imaze icyumweru cyose ngo yiga ku bundi buryo bwo gukoresha indege zifite uburyo bushya bwo kurasa mu birometero bya kure cyane, ndetse kandi indege zifite imbaraga zinihuta ku muvuduko ukomeye cyane ku birometero byinshi, ku buryo M23 byayigora cyane guhashya izi ndege. Amakuru akavuga yuko kandi na systeme z'ikirere cya M23 yamaze kwinjirirwa n'Abanyamerika, akaba nayo impamvu byoroshye cyane yuko M23 ko bikomeje kugenda iraswaho n'uruhande rw'igisirikare cya Kongo FARDC, bikomeje kugenda bisa naho byorohera uruhande rw'igisirikare cya Kongo FARDC. Gusa ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 dore amagambo batangaje, bavuze bati yego nibyo dukomeje kugabwaho ibitero n'ihuriro ry'igisirikare cya Kongo FARDC. Ni ibitero biri kutugabwaho, gahunda bafite ngo niyo kudukura mu bice tugenzura,
ngo gahunda bafite ngo ni uko ngo umuturage uri ku butaka bwa Kongo ukomoka mu bwoko runaka cyangwa se uvuga ururimi runaka ngo ni uko batifuza yuko aba umuturage w'igihugu cya Kongo. Yego nibyo, baraturashisha drone, baraturashisha indege z'intambara n'imbunda ziremereye, bafite n'ababafasha kandi bihishe mu mutaka wabo, ariko twebwe nka Alliance Fleuve Congo turagira ngo tubibutse yuko rwose naho baturasa cyane, naho n'izo mbaraga z'abanyamahanga cyangwa se imbaraga bakeka bazikoresha, ntabwo twebwe tuzigera turekura ibice dufite, ndetse kandi mu gihe leta ya Kinshasa ikomeje kugaragaza yuko umugambi bafite ari uwo gukomeza guhangana n'ahandi twahafashe atari kubw'impuhwe zabo, tuzagerageza tunagure n'ibice n'ibinashoboka rwose ku mbaraga dufite, birashoboka cyane yuko mu gihe gitoya mwabona twageze i Kinshasa. Aya ni amagambo akomeye akomeje kuvugwa na Alliance Fleuve Congo M23, aho bakomeje kuvuga yuko imbaraga FARDC na leta ya Kinshasa n'abafatanyabikorwa babo bari gukoresha mu rwego rwo kubagabaho ibitero ngo nabo badafite umugambi wo guhagarara na gatoya, aho bo bitangariza yuko ngo bishoboka cyane mu gihe gitoya yuko rwose ngo bashobora no kuruhukira i Kinshasa ngo mu rwego rwo guhagarika ingufu za leta ya Kinshasa mu buryo bukomeye bakomeje kugenda bakoresha ku bitero bakomeje kugaba kuri uru ruhande rw'umutwe wa M23. Nubwo ariko aya makuru akomeje kugenda atangazwa cyangwa biri kuvugwa na Alliance Fleuve Congo, ku ruhande rwa leta ya Kinshasa nabo baravuga amagambo agira ati yego M23 ivuga yuko irwanirira abaturage bimwe uburenganzira bwabo, bavuga yuko icyo barwanira ari agaciro k'abanyekongo muri rusange batavangura. Ku ruhande rwacu nk'ishyaka rya UDPS cyangwa se ku ruhande rwacu nka leta ya Kinshasa, mu mboni zacu siko tubibona. Icyo tubona ni uko Kongo ikomeje kugenda icibwamo ibice, kandi ibice biri kugenda bijyanwa n'abanyamahanga babyitirira yuko ngo bari kurwanira abaturage ba Kongo. Icyo twebwe nka leta ya Kinshasa cyangwa nk'ishyaka rya UDPS ntabwo tuzigera tubyemera, ahubwo tuzarwana kugeza ku munota wa nyuma. Ni amagambo akomeye akomeje kuvugwa na Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ndetse kandi n'umuvugizi we mukuru Patrick Muyaya, bakomeje kugenda batangaza yuko ngo ibyo M23 iri kuvuga yuko ngo iri kuraswaho na leta ya Kinshasa ndetse kandi ngo igahungabanya n'ubuzima bw'abaturage batuye ku butaka bwa Kongo cyangwa abanyekongo ubwabo, ngo ibyo leta ya Kinshasa ntibikozwa ngo kuko yo ikirwanirira ngo ni agaciro n'imbaraga za Kongo, ngo mu rwego rwo kugaragariza amahanga yuko ngo Kongo ngo ishoboye ndetse kandi ikirwanira nayo ikizi. Birumvikana yuko ku ruhande rwa Kongo, ku ruhande rw'abasirikare ba leta ya Kinshasa no ku ruhande rw'umutwe M23 bose bakomeje kwitana ba mwana, umwe avuga ati ndarwanira uburenganzira bw'abaturage, undi avuga ati ndarwanira uburenganzira bw'abaturage bacu. Icyo ni ikibazo rero gikomeje kwibazwa na umuntu wese, ati rero uru rugamba ruraza guhoshwa nande ko rukomeje kuba ihurizo ndetse kandi n'ikibazo gikomeye, ariko cyane abaturage batuye ku butaka bwa Kongo akaba aribo bakomeje kubirenganiramo ku rwego rudasanzwe. Nubwo ibi byose biri gukorwa ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC FDNB, by'umwihariko leta y'igihugu cy'u Burundi iyobowe n'ishyaka rya CNDD-FDD ndetse kandi na Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, bo bakomeje guhuza imbaraga zikomeye mu buryo bukomeye bwo gushaka guhangana n'umutwe wa M23, dore cyane yuko Perezida Evariste Ndayishimiye we anavuga yuko rwose ngo mu gihe yavumbuye yuko ngo M23 ishobora kubikorana na Red Tabara bya hafi, ngo Perezida Evariste Ndayishimiye ngo azakora kimwe cyose gishoboka ngo ntazemere ko M23 igice cyose irimo na MRDP twirwaneho bagira umutuzo habe na gatoya. Ibyo bigaragaza yuko ishusho y'urugamba hano ku butaka bwa Kongo hagati y'umutwe wa M23 n'ihuriro ry'igisirikare cya Kongo FARDC ikomeje kugenda irenga urugamba ruri kubera ku butaka bwa Kongo, ahubwo bigafata n'amakimbirane akomeye hano mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba
Rwanda ukurikije amagambo akomeje kugenda atangazwa na bamwe mu banyepolitiki bayoboye ibihugu byinshi bitandukanye cyane nk'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibi rero ndakubwiza ukuri ko byakomeye cyane. Nk'ubu amakuru akomeje kugenda atangazwa ngo ibitero byagabwe ku munsi w'ejo i Rumangabo ngo abaturage barenga 101 bahatakarije ubuzima, ndetse kandi banavugwa yuko ari ibitero bishobora kuba byanaguyemo bamwe mu bayobozi b'umutwa M23, nubwo M23 nta tangazo irasohora igaragaza bamwe mu bayobozi baguye cyangwa abasirikare bakomeye baguye muri ibi bitero uruhande rw'igisirikare cya Congo FARDC bagabye i Rumangabo. Ibi rero bikomeje kugenda biteza icyago gikomeye nyuma y'ibindi bitero n'ubundi bivugwa yuko byabereye ahitwa mu Bushishi muri teritwari ya Rushuru. Ibitero bije byiyongera kandi muri Rubaya hakomeje kugabwa ibitero bidasanzwe, ibitero karabutaka, ibitero karundura bigamije ngo gukura umutwe M23 mu birombe by'amagaciro bya Rubaya, by'umwihariko na teritwari ya Masisi ubwayo. Ni urugamba rutoroshye, ni urugamba rukomeje gukomera cyane, kandi ni urugamba rukomeje kuba ihurizo. Icyo nkusaba ni ugukora subscribe, like, share, comment aho bigenda neza no bitagenda neza ukatubwira, maze ubundi natwe tukagarukana amakuru adasanzwe utasanga ahandi, aho ngiye nkora ubucukumbuzi bwimbitse kandi bweruye ku bikomeje kugenda bibera ku mirongo imbere ku rugamba hagati umutwe M23 n'uruhande rw'igisirikare cya Congo FARDC, aho page zikuyemo imirongo itukura arizo nkomeje kugenda mbona umunsi ku munsi, ndetse kandi n'isegonda ku isegonda nkavuga nizi page n'abandi nazisomera uretse mwebwe nshuti z'akadasohoka, muryango mugari bakunzi bacu, ndabakunda cyane kandi mbahoza